Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kakenhon Social and Economic Life Development Department, jong kakasi jantia Presbyterian Synod Sepngi. Menta kakenti kelarai ban Pynlong ya ke lempong ke balate pum ke Festival of Peace na ke benta ke jait benreu kasi ke bagan top yo kenriam upenar uboy uwar umaram bat ulengam. Ya kani la penbenah ne kasngi kan reu turik unai weng da kakenhon Social and Economic Life Development Department kabala khli do Reverend WC Kongwer komusyong konor ha keji kendo bat kinong pathai kubor hasilong press club. Ha bakran ha kinong pathai kubor kini kinong ilam jong ke balang Presbyterian bakan top yo Reverend WC Kongwer Reverend KB Snaitang, Reverend AC Lemba, but Reverend SC Dengan. Kilaong ba kajing temuhi halor kajing Pynlong, ya kani ke Festival of Peace kalong manmanra, ya kajing songsok songsan. Hapadeng kajait benreu, ban kentiu ya kajing long kawai hapadeng kajing ya per, ban manra kajing ya day kebayajan, hapadeng kajait benreu, ban yalang kawai ha kabayale ya kajing kabang ya kendo hagini kisngi bamenta. Ban pene pensa ya kerukom dustur, ban pene pensa ya kamay mariang. Ya kani ke Festival of Peace la temu ban Pynlong ha ka Tarik ubnai Nohprah banwan ha madan lengktop jong kasnong mau plang nadu kapor post teng step hadu kapor sau biji janmiet Nohprah ka Tarik dari kesi saja hang thie ko kemaran lengktop ko mau plang ti kani ka jing Pynlong jongi ha kani ka festival kalau ka bakam kerpang bat ka bakam hela kata kerkom ka bangila apan yo I ke jingdan lut jong barok ki janjam kebenaran kali kasih baca dia ke